Hai Badu. La ka jing pinthot jong slab bajur tuat ki pat ba ban sngap ya ka jing yalang kan bas election na ka Lamphrang constituency ka ban sa Jied yunong mikmat ha ka laipo tereng mentau benai ajar arpwe uba Lamphrang bla uba de na ka seng NPP uban aireng ha ka ni ka by election na Lamphrang constituency ulapan ka jing kershan ki pat ba constituency ban Pynkiew class no yu na ka kam MDC sha ka kam MLA khanang bala ban trei bha ya constituency Lamphrang. Hagane ka lang lawan sa kilang da usimbun menteri rangba ka jela uba presiden tinsang uba gigar merthang CM ka KHEDC uba gelbat lalu bat haringkat usor rasnong ilaka lat gro bat kino kasyan kaseng. Hikam ki bahag ba isa presiden ilale da joni kathan. Idonru ba jigur maruen ba jigur merthang sorry ibrei MLA joka motion road idai MDC ro hajo por ilong deputy CM baitelang ni po kasil sa autonomous deputy council idan ni ba jan kimson iralong MDC ba artem idan dekat bagi ba hado menta mene idam trehi wala chlong chomsi yete ya disagree ipai ba joka constituency idan ni ba gelba lalu ibadai way no kitam sedem joka sunjuk ki baslo joka opaslo dari long long yalam joki kedua bisa kopiar per iru ilong pala isim tawa hak politik samtam hati pemendim constituency idon ani kirong ba ki represent jok party jogi barulan do idon kiwe ki nokasan bon ekslong oper kamtame ki nong yetre kirong ba jokni kya ilaga lakro ba ha apo moflan konstitusi ba komjuru na dem kithan mobe ai kumei ya pi wei ki bayuan ang ni ki nokersan jong kapati NPP bagi perlok bayuan banyasap ya slow ni kaya ci persay hapai dei bakani ka election sistem samai nangani ka arsa moflang constituency hol apre ngaji ci perwet jodi kemarin nomor ba iman kani ka cilo kemarin kani ka challenge yangi bahwa nomor ba apre ngapor ba join maru apor kapati dan ki jinki harukom ki jipetien ko pan negari bare rumah kalau ka kawalong to ko benjengi harukan nu ni lok sem lok sor ya ba hai ki pai ba be perawan ban yeng baca apre ngomil sa bare nei nai ba ka jisro ba ji jobi ya ni ka parti hekumta apre sibone da belajar por joki belum jipun kam hewan ang ni bani wasap ye gay ka ba on persay nakaliang kapati NPP dekat dengan banyaw pendidik halwa ka diga election kapansan long hatay ka lai potri jomuntan tau penay banjit ito mani jori ka apsaw mo plan constituency ya sway one po sa ta nga yang ni por ban pengitu ye bi banga ngedei uba Lamphrang la nasong sa ate po mo plan but melalong ru benci juga hima mo plan but melalong ru WMDC juga arpoi mo plan di constituency kama kani ka kapanjopi kapsi mahap anga mo but rei bantapat ngawan ani por balong ukatong juga pipi barwan kapal yepi bapinya Jied nga balong webni jopi balai ka pelong nga banpoi sakadi ka hau pementa hawa ni lalong WMDC mentala sautem nilai long MDC lang ba isar tu por le job ye ga mali MDC lalong usi ema po KJC apo kajiram jogi na long siam nei ka council ka kiyo ka long man ko balong banta pangaru masukmen ba ngayo ba isen ba i biya matopor but isa ilong beriu bait perketiu ikiparano jelang kumta dajing sure ngalami pa menta panyeng balong kandidat panorkat bati ban gele ani election Jawa ngelalong WMDC la sautem hygiene la perenconga na persiapan ay ka siapri ikipai pa juga constituency Henry ngamdon report scheme ngamdon report samre da format atur sipai pa but apang i yang jinukam jogi pai pa ng susun nong jonga constituency but natagalian ka roi kapar
kumta kala perlong ye nga ban ki chimut ngakwa ban le ye namta kipai pa joka constituency henrei kumuen si nam kasan chi ye nga ba lawan na wei kapor shawai kapor henrei ngape ba opat dei kapor yang ban mi kumuen meri henrei layan kata tu kita mo ajar pra ajar kalai ajar kapra nilai ngaru nilai kesian je kimai paki ketong nambah nadon apa kapati beres ke ajar kapra ngakesiani ba kini ni mesti lepas seketong lawani ba eskison kumemeli malayo yang mon bubun balang jori ka apsa pulang constituency tenrei ila trainam tamu balais nentam ila club no nagani ka pertai kanere kaji penyang jauh berat kebangnya mereka hoi kalau ke jitu bakrau ya uri romba namar ulang baterai bakal ke konstruksi yo hoi la pilti yo tenrei ulang khatno bat ku bakalom bagadega kakung garti senja jo kosto jo India kala penbena lebasoka jela bakan dono kaji Jied dawai pat wemeri bami jadi nanti ke konstruksi la penbena hak historik jo betau penai ba kapan saya Jied hatai kalai projek di jo betau penai na ko sokar kala penbena ya kadi kalawan kaji ki apa jongan ba kalawan kaji pasio kaji long nek dong kesya be jora ba menta kadai kapali jumpi baba menteri jangan jo sai baba menteri mo kakte balam pramula te kata ka jiko joki kala ki po jora ka apa pa jiang lut ka jonga te henrei kaji anu jongan margadun apa di kongres bara pai parti kongres bara ba kennedy udai assembly udai presiden jo parti te hawat ha parti la senior ma hakataru la lomnen ma tengong nampua berputut yo para mo te ngong ngado ni ji anut tang we thong dan dan karono da goi pat kadau dan karono seldet nei da musim ko ba sisurbe ngala anut banampua bansapi gama ipai ba juga konstitusi ko tangla sim karai banyak pun ni election bangapan pai cegui parti Dene pengadaan pok national party, naman pas sa national party, kata kadeka NPP National People's Party, kapa ngalai chojimot pa, naluga por bang iba, kani ka party kalayo ban play, ya office hapo Delhi, but kani ka way lagi party ka pamin ko nani jela barit jomi, labrado na jela style mi, bandon ka office berwani tu hapo Delhi, but susu ka pecsod yang ngalai iba, national vice president National President joining party the Chief Minister conducted case sama, but National Vice President ide isar Presiden Tetsong bekodi padu ide usambut menteri baru Deputy Chief Minister jo jela Meghalaya tani kala IMC berpensul susu yang berkawai ke non juni parti bayang ban yada yani ka yakino sosong jo kami jela barit joni bakamtam ipara jela barit joni ka cetai lamini jadi bami hikmat bani asai hamhi po dari itu kumta kani la pensul yang bersusu kani ke parti kebenaran sarkar bar kebala bale hapring ipor balko isu berpun ba basateng joni jela ande hani ke parti petang lasentam kale ikta lai bagi upload product bagasi bukarai kapa lo gajihun ipai ba juga jela ke committee baros kata tidak ada takdau ke pensul yang banjon hari ke parti ba yang pensom hanya kan, dah pekmen, bagaru larum dah pekmen balu dekat bapura joni parti NPP, bana pensen yang harta kesan terik, apa bukan, bagai nasu hut susah cucu, yang jido di istar, nampak lagi yang musim kaji ketia cuci, bagi mereka musim bu, betul musim bah, log bah testom, banyak ramlen, yang kue, marga kaji long jo istar, tak tahu, kan pensul yang ban Turbe ani election tangawai ketong bangadon kejianut ban syakri hipai ba juga konstitusi tekomta ngalami upertong banyale election tegani kejianut juga ban aga syakri ke ba ya ka konstitusi dari konstitusi berkoi hendrai kani kejianut ngamla le ye lemla mapi piprian ya kata pirong kidong Jied jong yo tahu beli nang di kemau pulang konstitusi hoi nang ini jadi kam sekri baik mak lagu nong banga dari usakri gon pan kam nabi
ในพี่พิโลกิกระฮัลโหลนี่กับกัมเทกมตางวันนักมาจพีบาโซบาเกนไอลาเดงาหาดีกับตีบันลงเวเบลีจพีนักกับอัพโซวงพลังกุศลหอยนะชิลุนnama boleh bagi parti kaya kami sorkar bagi hubungan ki jimato tiba ina bawana napa kani sorkar hari konstitusi dumi hari piala dengan belum beberapa jubi hawa ikut tak sistem hari yang bantai sistem bahkan pun pada dalam berpi bawana jimato haki snom hidung snom ketan bahkan konstitusi mulai berkat lang bagi dalam snom bagi sosial lima tega ni kalau ngaji ado juga lawan apa jobi mentang ke nông Jied bây giờ mà cái thuốc cái này là lại cái đó có về mà có xì vào quê họ như là thằng mai thì là nó bé thân mà nó trôi hay đi cầm mình ai mình chết trong miệng cô cũng về mình đi đây là cái mà cái gì đó trong Israel và cái này thì bà chỉ có kia mình đi và kia trong party ngày bên ai thì xe này vậy mà cô bà cái lông làm đơn cái lông nó được quê bạnในวันตั้งชิโซบักฟ้าได้พี่ตัวไอ้ละยังหาดีกตีบนลมเวบันดีจุพี่หัวหาดีจีเล่เดินไล่ยุบบ่กระโดดมังอุบาลัมพรังละนักปาร์ตี้ NPP บัดนี้โดนบายูจิมชันโรอีเดยูเอฟโอหาดีเดจปาร์ตี้ UDP บัดนี้มาเกเรดีจปาร์ตี้คอนเกรสนำโดนเย่บัดกุทาวเอกีอะไรน้องตั้งนี่ก็เวบาJied yang namar ngadon lupa harga kam komisari komensi saute ba to pentiu kelas yang mo namar ba komaki berbo jijan buka kelas ketiu no yang nakam MDC sekam membeli ba kata ngaji pentiu kelas yang hari mafiken kinong Jied be jodi ke mau pulang konstitusi te kotar semo sodet lawan khpan jopi amdon berkatho iwe pati para kertong para nongterwa negawan tangapi honda api ban bu ye jikepat hakmat ka bron bas bon jopi soba ala denga ani ngati bandong wemni jopi terap so ya hak denga ho ade banwan naman lagi dong kisno aku mulai triye berpercaya sebab ni ka jitu mo junga pagdai ka election chitek sabay nari ko flang konstitusi de jopor kalbat than phi kinong kasya biye payong thepot kinong Jied bayi jodi konstitusi soba Pilihan tahu yang amdan pun por balon, namar kapor kalengkot, tako balon matang idon, matari kakendai tarik, kajingkan bas, kajing le jalan iwe pat bak kakot up nyo idon por show, pakapor bantep, ya kapor kadai lai pun tarik, tekom ta naga ikatan lagi semua yeti kipai bak bayi, kiba lagi imanu bak bayi bajan bayi jangan kelawan bansam basu yang rejim percaya di kapor. Tekota kalau ini cip percaya berpercaya so, hamtam ini ni sir, person tu so, bahasa cip percaya bi, Torah ini kubur, jadi bahagia bahasa jopi, kipara marjan, kipara betekan nom, kefer, hari kawan kejopi, percaya dia berang token, yang ayat, yang parti NPP, pada uban ini juga NPP, Lamphrang ba, Bandung, wemen ini juga di Absau, mau pulang konstitusi, tidak ada pisau ya, yang jika pak jangan, pisau ya, yang jika pak jangan. Namar ba ini ba lagi ko ba dolong tai jiano jongi nyapai jadi parti NPP kababat yang bosorkar hari jela jongi tidak bisa ya dia kan mau papinya lagi wer ya tahu jadi para penunggu Jied joni konstitusi ba pinale sejarah tempoh lai puteri pination yang satu di hagadur jom kakot Kublai sebenarnya. Yano pinu namjid. Namar boleh iba Lamphrang bla. Ila job hatu Southern jaga MDC. Kamu ila TV jinda unde ubri uba uba ita kipat ba kumut kaba panjob hatu Southern jaga MDC. Ndrei kiba set job cisin arsine lara unde ubri uba bit. Ndrei ngatip baudai ubri ubabit nata daw kipat ba jong mau pulang kila Jied hadu sausin yau tinga kerpat ya pi kipat ba kibadon hakan ega snong lakro bapin ya pet ya kai kabau ulayat sakmat hakan ega por balader tinga kendel hi ngakwa wan kren
sapang ka develop hagawede batka MDA government jungi nangat umi naka konsensi kaba seratam kaba donda kisnong hadu laispa arpupra snong kalong kaba bha haga konsensi junga banonra eke barkhoi ndre haganika laisnem steng Ketika konsensi jungi kalau yo ya kai kabang himpat ju yo ngadei unong kersan ubarat ba man kapor yaki MLA kibala job hakapor belade ndre hadin habangala kersan ban kersan yaki bin babin uwe hadin nang to ngangam sio ya hapsu ban kersan yaki namarba maki kimju perkat ya kadong matan nata dau Habangi Jied, yau kandidat, nideban Jied yau beriu baik, ya kadong matan, nideban Jied yau beriu, ubah kamno, ya beri nyotre, nata dau ngakerpat ya piba, haganeka, laipo tarik, nidon kam, ban penjene bah, ban sujit kumar, hoi, nidon hagaju kaparti, barokoi. Haga MDA hi ndrei ngasperpat ya pi namari babla ila job teng ya ka MDC hadu sausin kemut ula deu bala iba ban wat ya kini kita haga bade parta konsumsi namar ngar nalamat yala de habang ngalawan haga nega politics kabanungkong ni simpor bantik ya kieke ndrei babla dan kamsiu ya kita kieke berkoi ndre ulasuk banyak cakmat nakabenta banwat ya garoi kapal ingasu kerpat ya pi ba hagatai ka laipu tarik sakemau ba ya ka bot kawan songdor jongpi banyak trep baik haga kerteng jong akot play sibun